Шене врене жюлетельне футболла вылямалы шене лаптак. Шагынбек парне шыпашкарты утмал пәрімі шкулда вренеген сене кетет. Ана хула программе бекелі жүлін хазірлене. Утмал пәрімі шкулда спорт енебе аталанмалы майсем шетеліклі. Кунда сывлыға шереплетмелі ядарлы центр ішлет. Ачасен бассейна, волейбол, баскетбол да футбол кружокесене жүреші. Халя спорт паттата ытлара хачаты слаша. Шак футбол лаптык нету забаны жын бір пиде хавас. Мен же дезесен переня жазем спорт по пиде тусла. Но май же футбол секцизене жүреше. Пиде лайх выляше. Хула хушинде, республика хушинде. Тенже жайне де соревнование зене тухса жүреш. Премыш вырынзем ежынза келеше. Вызене шак футбол лаптык нетуны пиде вырынлы, бір шанап переня жазем тада да пулдарулы буласы. И итті де соревнование зенже, лайх вырынзем ежынма булдарашы малашнеде. Футболла вылямалы лаптыға шертмеу егенче ергене кертме пышланы. Эже вишленебе перех меджик тапса кертмелі хапхаземше шетмеші. Весене шетес вғытра вырнаштармалы. Стадиона харуш сырлық ергезене пұхынсадуына шене спорт лаптыгезем херехмеш тада вуннымы шкулсенете парнелеш. Хула администрация верене управление пушлығы Дмитрий Сахаров каланатарық шакешсене пұрныша кертме күжалы вунеге миллион деньги уерна. Иртне виже жылда вара хулағыстынчен пуре херех миллион ытлатык калана. Федерация бюджетінчен вадар 1 миллион деньги еліне. Шкул шөмінче лаптық сене юсас телешпе хула администрация шедес шулда ишлеме палартнам.